Eneo la Minembwe mahali ambapo Sukhoi inamaliza kupiga saa hivi. Halafu kwa upande wako vipi hali imeendeka namna gani? Chers compatriotes, aujourd'hui c'est vendredi le 12 juin 2026. Comme vous le constatez, l'avion Sukhoi vient de bombarder dans un milieu très peuplé. C'est ce qu'on appelle centre-ville de Minembwe, communément appelé Madegu. Il vient de larguer des bombes dans un endroit là où se trouve la population. Comme vous le constatez, l'endroit est entouré par des maisons de population. Vous voyez à gauche et à droite, il y a des maisons. Partout, il y a des maisons de population. Nous informons la communauté nationale et internationale que le gouvernement congolais avec ses alliés sont en train de tuer la population des hauts plateaux. Il y a beaucoup de dégâts. Comme vous le voyez, avec un éclat pareil, flagament pareil, vous pouvez vraiment lancer ou bien larguer des bombes à 50 mètres des maisons de population. C'est dommage, vraiment, nous sommes tellement désolés, la population est en détresse. Comme vous voyez, la population est en détresse. Les gens sont en train de pleurer. Il y a des maisons, des tôles détruites par-ci, par-là. Wandugu wapenzi, kama vile gisi mnaona, leo tuko tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ndege ya government ya Congo, ya regime de Kinshasa na Burundi, coalition yabo gisi iko Burundi, Congo, FDLR na hizo majimaji, wanasukuma kompora mbili sehemu ambao kunaishi raia. Hiyo sehemu inaitwa Minembwe Centre, sehemu ambao wanaita Madegu. Ukiona kwenye bombe zinaangukia hakuna hata 50 metre na nyumba. Sijui kama cameraman unaweza kaonesha nyuma yako na mbele yako. Uoneshe nyumba za raia kwenye ziko na nyumba gisi zinatoboka na manjanja za nyumba gisi zinatoboka. Niambie tuteremuke, unaona kwenye bombe moja inashuka. Unaona urefu. Unaona kwenye niko, unaona na kwenye shimo hivi. Unaona flagament ambayo iko natoka ndani, nje iko naenda naua population. Banaweka ndani vichuma kama hivi kwa kufanya mauaji. Hatujui tutawaambia tena nini na hatujui tutasema tena nini kwa ajili ya msaada ya hii raia ambayo inaendelea kuuawa usiku na mchana. Kwa kweli ni mambo ya huzuni sana. Hata cha kusema kinakuwa kama vile kinatushinda. Tangazaji, twende uoneshe nyumba ambazo zinatoboka, zinakufa, watu wako nje na familia ziko zinalia, wanakosa nafasi ya kulala. Asante. Aba tufike uko byageze. No twari turaha. Tubona indege iraje. Yamiva hejuru nyine tubona ko yatsibira muri. Imaze kwatsibira muri iraza yamikina inzu y'umwana wacu irayikunda irayitwika. Umurima yarimwo abana bicayemwo barimwo. Imana yo mu ijuru irakinga ntibapfa, ariko yamibomora inzu irayimara, ibomora umusozi. Namwe ndagira ngo ni igitanga kandi twabona uko tubivuga. Yamibomora imyobo isumba umugano ndende. Imyobo twabona uko tubivuga, inzu imyobo ibiri. None tubuze uko tubifata, tubuze uko twifata, tubuze uko tugira hano iwacu mu centre. Abari kwa tubona turi mu centre ya Minembwe, ni haruguru bukeya y'umuhana yaho bita mu centre, ariko kandi muri iyo centre hariho abaturage. Haraho abaturage bari Sukhoi yaje mu gatondo irasa mu muhana hagati mu Madegu, ikaba yarashe hafi ya mabomba abiri yituye hano. Abantu babonye amashusho twatuganye tubagezaho. Abana abaturage rero bari ruhande kumurabona amazu, no kuvuga ngo ni mu centre Minembwe hagati niho yarashe Sukhoi. Ni nyuma yaho kandi kuwa gatatu yari iri hano, ni nyuma kandi kuwa mbere yari iri hano ihaye ikomeza kurasa abaturage akarere ka Minembwe. Ntabwo turiko tuvuga ama drone yatwitse amazu y'abaturage yose ya Mazirundu aho bita kwa Gakina, ndetse ikomeje kugenda yangiriza. Mukecu, none niki wavuga kuri leta ya Gisegete? Baye leta ya Gisegete ntaco twabona tuyivugaho. N'Imana yonyine yo menye. Ni leta yatumaze
yamaze abana yamaze abantu bakuru yamaze amazu byose ibintu byose yabimaze iriko irarasa inka nta kintu idahaye yica ntaco itumariye. Madego hagati aho suko imaze kurasa n'icyo wavuga? Ngende umuturage wa hano bamaze iminsi myinshi, ariko igitangaza nuko leta ya Kongo yatwaze kandi turi abaturage kandi turi abakongomani nk'abandi. Urumva ntacyo tuvuga, dusabye amahanga kugira ngo dutabare, kugira ngo tureke kuma kurengana abana. Urabona hano hantu dutuye, hano ntuye na muzehe hano mu nzu yiwe niho yabombye munsi y'uruzitiro, ariko amabombe yakagenda mu nzu yasazemo abana b'abajya n'abadamu. Urumva ni igitangaza, Imana gusa yakinze, ariko turasaba ngo dutabare amahanga. Niyo hari nka saa ngapi? hari nka saa 4:30 n'irindwi. Murakoze, tugende haruguru rero. Unaona nyumba kwangu ni kontra twereka ko inzu yangiritse, abona pisima vugo none ici il y a une famille plus de 6 à 7 personnes. Vous voyez, ils étaient en train de cuisiner. Ils étaient en train de cuisiner. Unaona walikuwa wanapiga fragment na wapiga, unaona chungu, kila kitu, chakula, naona upele akolo. Vous voyez, tout ça c'est le gouvernement congolais, comme vous le constatez. Fragment inatoboa manjanja, unaingia mpaka ndani. Nawaza mnaona? Ok. Oui, chers compatriotes, comme vous le constatez, ce sont des choses à fustiger. Ça fait plus de 6 jours depuis que les FARDC ont commencé à bombarder les maisons des paisibles citoyens. Et nous nous sommes donné le devoir, en tant que l'armée révolutionnaire congolaise, de continuer toujours à protéger la population. Comme vous le constatez aujourd'hui, c'est maintenant un avion Sukhoi qui vient de bombarder une maison dans laquelle il y a une famille de Banyamulenge qui a fui dans une maison en train de fuir la guerre à partir du Lundu. Et là où ils se sont réfugiés, l'avion est venu les chasser jusqu'à l'intérieur de la maison. Vous les constatez, vous tous? Vous voyez comment les fragments ont détruit les toits la toiture de la maison. Donc ça a fustigé. Nous demandons à tous les témoins de la communauté internationale de voir ce qui est en train de se passer à Minembwe avec un œil ouvert. Parce que si vous voyez des petits enfants comme ça, venez petits, Kouja, vous voyez des petits enfants comme ça, can you imagine un enfant de 5 ans qu'on a forcé de ne plus continuer à étudier, et maintenant un enfant qui n'étudie plus, mais on vient même le pourchasser jusque dans sa résidence. C'est à fustiger, chère communauté internationale, chers compatriotes congolais, ce qui se passe à Minembwe, ça doit tous nous révolter. Nous devons tous condamner. L'état de briser le silence est déjà cet état que nous traversons actuellement. Et donc, nous devons vraiment tous baisser les bras devant ce qui était en train de faire contre les populations banyamulenge ici à Minembwe. Wari ufite abana bari mu nzu aho siko yarashe, bityo abana bariko barya, yariko atumba, abandi bari batawanyitse mu nzu, age kuduza ubuhamya. Mukecuru, zagenze gute kandi wihangana? Ibishe nyine ndagisuma kugisumye kumva nyine bambarira hanze bari hano ko turahunga kwigira aho paturi nyine niho bamba ryahanukiye ariko Imana iratindisa twagira ko tu Imana yakoze cyane.
Ubwezi buhamye mwari mu nzu mumeze gute twari mwakomeye? mu nzu twako dufungura n'abana twicaye. Irangize gira ati buri bomba twigirayo. Aha nituye cyangwa Aya ntuye irundi kwa shefu bikino ni murama wanjye. ngurangize hano wageze gute? Nyahageze duhunze. None wari impunzi Nyari impunzi. aho wahungiye dusikoye nayo iragusanga Aho mvugiye nawe sikoye nayo irahansanga. iwanyu byagenze gute kwa mahungu? Iwacu twahungishizaga n'intambara. Na Dorone nawe yaje aratwirukana. Amazu yanyu baratwitse? Baratwitse. Komeza mwihangane. Turihanganye Imana ikomeje kuturinda. Oya ni ugutangara gusa ibiri muri Minembwe. Kubona koko siko yaza ikarasira ababyeyi bafite abana mu nzu ikadutera amabomba irundu bahunze ari drone bahunze baraje bahungiye hano none naho kiraha dusanga ikahaturasira abana bari mu rugo n'ababyeyi bose bicaye mu nzu ikaturasira mu mazu. Ibi ni ibintu bitangaje twatangaye muri iki gihugu kirimo ibibazo bikomeye. Twahuye n'intambara tutarabona kugira ngo duhure na za drone ziturasire mu nzu n'abana. Icyo ni igitangaza twabonye. Ibyo ni ibitangaza ariko Imana ikomeje kuturinda ariko birakomeye cyane kugira ngo ababyeyi drone ziza ziturasire mu nzu n'abana tubure iyo twerekeza ariko Imana abantu bose bodutabara bakaza bakareba ibyo twabonye muri iki gihugu. Bimeze bite? Ayaye birakomeye. Byagenze gute? Birakomeye noneho twebwe abantu bose bari batawanyitse jewe nduwahane twari twatawanyitse twese nyine turi ahantu tugiye tuzerera abana bari muhira abakecuru bari muhira abantu bose barahunze ngo bahungiye hano bamaze guturangije tubona twumva umuyaga uraje umuyaga mwinshi cyane nyine wasikoye tumaze kuzimenya umaze gushika umaze kuza tubona kwira kuri ibintu bibiri izo bintu bibiri byama bimanuka umuntu wese aharega agahungira mu nzu ariko ngo birangize bamaze kugera hagati mu muhana abantu bose bariruka babura uko bagenda nuko byagenze. Mwari mumeze mwakuhinga wari mu rugo jewe narindi mu murima naza mpinga naza mpinga ngo muze kureba musanga ibitangaza ngo tuze kureba dusanga ibitangaza inzu yanje yose bayivunga inzu yanje yose yamivunga. none niki bava kuri leta yakomeza gukora ibingibi? Nta bandi boyibona ngo nabo bayigwanye abantu bose bakwiye guhaguruka bakareba nta muvyeyi wokorera abantu bene baraza bakatubeshejeho n'amadorari mu kuzazunguruka hejuru akabesha abantu ngo leta n'umuvyeyi ngo rugo tubage turaza he baba badusanga mu mazu aho turi bakatubona taho twose. Komeze kandi ihangane kuko dukomeje kubereka amashusho y'ibyabaye hano muri centre ya Madegu nimwirebera amazu ukuntu yabaye yasenyaguritse yashize yose. Aya namwe mu yo tuhatubereka ariko kandi nahari inyuma hari ayandi ayo yose turaza kuyabereka kugira ngo muze kuyabona murebe ibyo leta ikomeje gukorera abaturage batuye mu Minembwe. Nanone andi mu mazu ngaya nanone nayo tuyagezeho ayagize ibibazo yasenyaguritse ariko Imana ikomeza kurinda abaturage. Ni ibintu bitangaje cyane ubirebye murebe ukuntu amazu yagiye asenyuka ko turagenda tubereka amwe mu mazu yasenyutse ariko hari harimo abana hari harimo ababyeyi abagore n'abagabo ariko Imana ikomeje kurinda. Urebe ibyo leta ikomeje kugirira abaturage ibyo abaturage bavuga ko ibo babona ko ari jenoside. Bimwe mu mafaragamenti cyangwa se ibyuma bimeze nk'imbugita byari ko bigwa mu bana byamaze amazu byasenyeje ibintu byinshi hano muri centre ya Madegu ngibi. Urabona uyu mwana n'umwana muto aho zabasanze mu nzu ariko Imana yo mu ijuru ikomeza kubarinda. Reba nk'iyi fragment imeze gutya ifite ibiro
yonyine byonyine ni nka bitanu wenyine yonyine. Ni mubyirebere namwe uko bimeze. Umunyamakuru reka kino gifragment yiwe turebesha Kisi utenge muri ndani.